Karbia subject ta non pen ke metric along tok pon long po. Kasi ko son sige tok pon loi ma, ko PC Charlie nei ma, ko PC claim nei ma ke cheng pen ke jut chini sina. Lasi non nili nang ke humri, tapi non nili dung ke do la ke alang li ke ake hai long sing teron. Si alang li ke Karbiang long Autonomous Council along. Matala Karbi Language Development Board a chairman lo. Lasi alang li pan le abjunang athe ke dam tang apor hut ke ilitum Karbi a subject ke metric ang dengan kili dun bukawelang lasi non alang li labang so board chairman ki kibom hutsi labang so ang dengan kili dun rok lo lasi ke cheng pen ki jut la swang dengan nang kali rok ko son ma alang li le petan pon na to san nang le nang thain tala swang dengan non kili dun rok isige ke mesiana sai lo lasi ko son anang deng ka cepat duk ke claim ke dam si swang dengan nang kali rok ma labang ke doning ya prang benda doning ya polo sitai li tum muni ke dam tang hot lapan ke klaim cepat tirti tedet aja ini si ni mayak manta to sorsa se sita la ke klaim la so hin klaim sip sida to pasi ki chunche athe ki chu nei pulota joding hoi pendar chu nang po kala daily tum ha 1952 district nang chelong det pen la council nang kidu la so pendai li tum kar bia subject ke chali dong bom no oi pisita me bang akhai ki chu Pulanang, Mijo, Mar, Garo, lahai tum nantabang, Santhal, lahai tum tabang, ametang alampen, MIL chitok long, sita ilum bangke, unedad no. Tik sa song taxi 2013 na ningkanda, kachitok ta dolo official minus ta. So hot ke la nona ilito machi CEM kahit tuloy hangke education minister education EM la pen nona ke dobang machi minister ke education Assam education minister lo apen kene crossing inti ke minister lo la pen joraming lengke CEM hala so hot minus ka chijab do thang na chiklo minus ka chitok do wa phisita la so a follow up ta dam de da mat official level sorry ang song political level si doko la sila non la dag nili non ke thegdam long ason anta arlenge thegdum da claim play pupe nili son bang pupe ke dam tang dom da lenge thegdum da bor ilo claim lo sita la political alam ang song level ke choklo pupo kichun lo pupo doyo diti sita la so hormu ajak not la non MIL pendang lok pusita file movement pendoni la so pendam si a procedure teng pendam et lansi chongi non na hala so level bang claim nam de titi la se so hormoni da prama de chini ilitum kodaka leking sigdoma athe nili chairman ke chemana prang banda nili ninkani si ya vese chiklon truck si bakpen nili Karbi Language pan MIL pot claim nangi punili isi kamathadu hala so penama si aja langbom lo ma phige nili pan Karbi Language Development Board long chairman ang pegdet pe naman gen nili de sia jakong do ko claim I mesen no chipatir PE mesen no kala la so mas nili dam lo la hai ka do ka we Karbiang long atum ka demand ko ke cheng pe ke han nitum MIL ni pula ha record mo pe nili pubom official minus 2013 na nikana po tapos na si pangrum si history attack ponsi nili file semar si move lo son amban ke copy pen si ke chok che ko puson ben si ke chok ki unji la hai move lo ma si lanon ke do ma seba chairman RC Jain from Eastern Jain po retired IS lo talang li retirement me ako penta education secretary pen ta do bom huta la da seba chairman Penila dalang li secretary education department along principal secretary do bong ta kibong ta nili chichini haso ta nili chechong lo la sila so bang amasi nili ke klema subjoy lo nang li nang charab dun pitlo la so pena masi nili council pen da lo top on lo nili so hot official ponai po masi nili council ben top no so nili non ke do bam CM apanta warbel pensi nili pulo o nili city poni la son top da jok ma po jok top pono po so teng na nili top pon so seng la so official letter pen parsulo la so pensi ke jok masi ni tum ke claim a possibility no po bang ke nang ke thor pu nang ke theng thap tu mang do he sita la da li tum da aprang da
movement ke do dak dharna kan ni la hai office lo record le dam de sitala no office la si la happen ako nili phan kwari nang do thulo na ju lo so ke do pen malo lo ke thang po malo lo ke tok po la halam an clarification pi at lo nili ko pi member do na klaso meet at lo kwari anda la so pen met at pen ban man ke la MIL ang pilo class 9 kasi class 9 na bangke pining pen bangke enrollment no long kini MIL enrollment long MIL karbi pudulo kasi dolo pen no so kita batumi elitum CM ke hari toleram long hang si pulo alang li karbi la met amunjin 1 pula ke class 9 apan mo tu bangke la ke class 10 po Class 10 muning bu. Pening pen bang ceng. apen so muning po ke pining 21 ye class 9 22 ke class 10 ingden ke po 23 aning kan la HSC ki tok ye to mangke karbi MIL pen karbi MIL tat tok long po so ta si tuning pen ke karbi elective chengbom lo pining ke bang deng le lo muning ke la karbi elective pen ta ke bang deng tok long po karbi pe ta bang ke tumi nili tung ka pakan kitab lo sir ke bang deng kan karbi MIL kasi nang dita langan nan muni tum handa pacetang na pacinya na La bang so alu jasa me bang kitok atung ke kenang sot lang la si mama tum si lada kecepat dulu sa. kitok ke lada ke Karbi Language Development Board along Karbi Textbook Preparation Committee pudo la tum si ketok Ala konsilor lulu di ho. sila lolo la ke LDB lolo la tinge permanent body lo la si la tum si tok lo pen la so ketok ke seba tu masih lepas setting pen nili tu metang pen thang dah be pen ada chapter ke thombak do la ke translate nahi usi nili tu lam lar la so bang ting si ke lar si ke to pen aja ha bang ke la bang nili tu ga pacit lar do na bang ke pulunan Karbi jutang national long jutang de bang ha national long de post long bang bihu ba pinito bo dang li tu bang ke da bang ili tu Karbi Jutang si ketok. so si aja ha so no man ili tu lar do kasi lason ke lar mielong an magasita hala athim pulo athipi bangge kaciton Kasi ton lo. Karbi la mera munjin keceng ang deng sirkep ang deng apan ha lapen la so alut thu kapang rung lapen kangcha batumang ke hukur sing rong pi sing kru Citro Kumar B Mondor Teron Bikas Teron Welcome Teron Ronjit Hanse Sarsing Tiso Merklar Teron Pi lapen mangke puthot ke lang thu tum mangke khoya sing Hanse lapen khorsing Teron tum heleja Tangke la bang so alu thui ke impuet lo seta la kapre ke skulong le lang se ko so skulong sina tum kapali ji la pen a skul tina thana ing putong tum jong thip ji mala. kali koma ma ke na di mangge lage dolo lage la sinang government school da tum ana bangke puno private school dum mo sita alu thui bangke lage nang en milu Nang en milo la tum tak ki joy pe ata ke jo. pen private school dum hangta nili tu maki joy ben si piji Ante la ke than ke sar ante la tum thana ing. ke thanang po ke than ma dang nili tum Karbi Language Development Board pen than bang do yat la tisil la tum than bom lo ingden mer ke bang anon ingden sil kep la tum si than po sitala ingden sil kep la so phan bang nili tum akaprek than bang piji athe alage qualification bala academic qualification la so ten sinan ko gi sonang taxi higher secondary long ta nili tum than bang piji athe hadak lo poti minimum qualification ke master degree donang po biat donang po Karbi language certificate donang po athe Karbi pule Karbi than thegre lage literature lam sidam ji lahai bang ke akhai sar longsing Teron apan karcho lo award ki pilo kapre ke son do pik jo Tangke sar nang like hala thekar a newspaper pen ke cheng lok tu ke Karbi alam mera phan lok si ke klemik lo ase nonang deng an sa me la song deng le lo la pen nang lik ki klem ang bom pe sta me non kili le ko pipi do lang la Karbi la met an su se ke pali tu ya phan ke klem nei ke do la don ingden sir kep crazy hinya long MIL kili pen nei tum chun ulo po bang ni mata dam de la ke klem nei dok tik la ala athe ha ingden si pen ingden nar kep an Karbi dolo kala laso kitab as a subject ang deng tin na long ta dolo setelah hai kitab non anta SCRT approval bela laso SCRT pen approval and deadlock long te
laili tum council men kitab chipin na lo bang state government pen si Assam Textbook Corporation men si bang na print pilap lasi la so face wise chuningan nili ingdeng si hini an pachun lo yang ke la pendeta konon ke thompli pho an piningang bong pachun di si ga matha stala longdon do ko joni ko son pone matha dam thik theda lo yo ako ner ke ban pho tangeta ko trok si ner ke Lahala andula la tandet ko la isia part lo hange isia part bang ke kenang sot nai aja ka long ke dam tang long la teacher tum officer tum age chini lo la gono sop hota a report long siksa ko athe karbi language ke karbi alam and on the state long state recognized language puli dam nila la so bang ken na la sonang thaksi APSC long pa deng na lang, UPSC long deng na lang, degree long pa pachuna lang, university long mate no certificate ang dengan ki uno. No la Assam University pen Dibrugarh University jasme Dibrugarh University si pati pilot ada nili mata doko. Lalo lamang si ta bang ayo lo angke kijut dak nili non center long ta degree pen ha MA in Karbi pula pendega ha research hala ang claim na muna la songbong penili to non standardization ano tinda ni gerep lo halong ria hawar along ritina lambe si check lab lo so ketok ke lang long standardization pen la sonang taxi non amme ketok ka pachit tonti la dola lam thegi thip nei ta dola la si ke claim nei ke dolang pusi nili mathada kapre kalang lipan man peng ki pi karchu hai hu hormu dok pi kan thang yang yo pi chbang ke 107 lapan yo alo thui thepik sala karbi alamet anso se ang song deng an nona son kapali bom ye pan ke claim ke dam bang ke claim pon bom lo la sila so ke claim ke dam pon bom along kisung ke dovegi la si ko pi kisung kupon lo sa la se meda bang ke kisung pulote kisung ye doveg lo jasemet ke nili dihinahin la so hin nili siksak pik ate Guwahati helap nang pik kala pen munit hanche tong dam nang pik hadak ta do nang yang thua che thai la hai bang nili sum pik me thang pen mun an bol isi non puta ke dam tang hota penang atum nang cherap ding punang che cha ke do sita porang le lo pulote do joy konsulo lo te second time men nang deng de lo fo la sona ya pina sita alam mang me pik hak ke du ki ju ke dam ke ilidat ke ni lo mane phande ri che pon pusita ilisi ke pon it tunang la song si lo la han lo sita la so ke sung penang bom tame claim pon bom lo nang li bang tonte ahut pen jogat inti ma asak so nang charap dun pen ahut pen CM nang rap dun sita la ke pen ke nili ke curam ke curek pen ke dam si ke ong si sita me ya sita asang deng bang chun pon bom masih ke chun bom masih ni ngarong lo sita la dihina na nili kisung ke sita official po bangke la bangke CM ta ngan ke nang pacheton lo nang rap dun bom lo alam kita kopi makan nang sotan ke nang charap dun lo official ang deng ke la pen ke non secretary in charge lo Nirupoma Timungpi alam kita secretary ke nang charap dun so taxi office la council along staff tum ta nang charap dun la official level la naman ke la mga nili so sa thaya be bangke Bharat Gaurav Award lo halang lepan pipajir polo lapen la bangke Dibrugarh University pen salang lepan pipajir jo halang le ke claim ke dam ke misen ajo ini lo la bangke lapen la tame Bharat Gaurav Award polo bon ho lapen la pusta me dolang la bangke karbila mera mai pen non lai hui alu thui ke paklang la song dengan kapali lai hui ke claim dam pota hailo si alang le phan ke ar pulam je thandam polo tangte doi pik alang like la sinil isi pen sinam tuan pachini po alang like Association for Small and Medium Newspaper of India long tamelang le kong chun bang lo la pen la so long aru lo Assam State Unit long kalang like advisor lo song thak si AUDC mate dak Assam University di full campus long setame alang like social advisory lo committee long a convener bang lo alang like lapen an part ame Dibrugarh University long dalang like court member lapen ke executive council long tame a member alang like lapen do tulang alang like Journalist Federation of Assam along tame alang like maipu ki kitang bang fulo
lapen ke non bang alang like chief advisor si do bom lapen ke Dispur press club long sami alang like non mat advisor ar pusi claim ik bom lo lapen son tak taksi dolang district press club of Karbi Anglong long sami alang li non mat alang li advisor si claim ik bom lo lapen iltum kado wira chini lo Karbi Anglong along newspaper ang bong ke RNI register cheng ke thekara ni bang hello sila bang so long sami alang like chief editor lo mat ahem pu mat lo son tak taksi dolang alang like iltum kado wita non lom lang bom lapen chini kat news channel polo tangte kasi thang nai lo sila so a channel se tame kecheng si kang pu bang polo tangte alang li hello la si alang li khai long sing terong si kang pu lo kat channel hal so la kibul long si pedam chok non abang ke kapre long ta dolobon son tak si YouTube long ai ta kang pu bang lo lang li la pen do thulang itum Dibrugarh University pen dak ile tumolong Karbi Anglong long same Center for Study in Karbi Language and Culture polong same alang li ke director lo la pen topik lang alang pan ke ar pulam te thanam polo tangte